Jeriglo Karo Nili George Timung Karbi Students Association a General Secretary Ahin Pen a Franci Karbi Anglong Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Rohapan Karbi Anglong Autonomous Council a jurisdiction under an la trading license officially claim la pen taxation department and pen distributorship kipipon officially kipipon karbiri so jang tuman encourage dun alang lipan lason karbiri so jang tuman distributorship kipipon thekapon alang lipan aprasi nili akero pilo la pen kevanjila ni tame lason distributorship bangke pipon bompo kusi nili ningthe botame sar nangli ingson alam arlo alam bang montidum itha nangli distributorship kipi ke kabir so ejang tumta paching thurna business pochoklem duna kusi nangli ke kipi lo botame sar lada difu town nomad nili ke chini duna tengte lada ke arlo gondugul the picture lasi kindly pe nangli arlo alam humri dun pe arlo alam ki dak koson kopi syndicate susuli bomba directly ni nili pu dak po nali ladak bang lang dun ikasa lapen Mr. Wang Sina Hanse nali pan aprangsi churul karbia angbong pen nali lason business claim on po ke theglo nali pan churulo lapen paso se claim tu tha karbilo chawli song nali long hir chume du kake mata nang chira puni sitame kaprega ri so jang phanta a chance pi ponikta kaprega ri so jang phanta a chance pi ponikta monopoly hormu bang claim lang nema puni ka mata monopoly hormu ke henok pi nak karbi tum pinaan ri so jang tum non ke claim ni tum dopi sitame nang li ke pa claim nong le de nili nali pan personally thang ngala sele tabe thang tabe ani sita nili ke dak bajar long son pu bang complain nai pie joine si nili ke la bepari than ka choha kopi ko son ma nili ke rasina se si uti syndicate ke claim buta nili ke chini ne hok pe ke ama alang li tum si uti syndicate bolang bang alang li tum si la rasina se si son ni claim pu nili ke chini du lapen pan surikep aceklo jon tin tipi bolam kuma phansi tipi iglo labang nangli nang thani thate nilige election ta non hela non hesi semeta dengla non hesi election ta gahaila nilige sikai sita enong lepena aku enta ini kuma phalo kipi jong da ko kuma tinio lo la nang li jin jong da khai ni kuma tinio lo si jong kipi ma la nang li jong da khai ni ahok tema KSA afan ke nang kerab do tum ke dopi KSA ke la pu vel research tum pensi rencho nang kichirawan pe la so na chirab dong ke Karbelong Autonomous Council ACM sar Dr. Tuliram Rohang Sina Cirab ni ong lang ni tumpan dia. Ahok ni thang cirab bang dopi. Lason mesi ni tu gereng chon. Alam mangalam. Ahok tema ni KSA pan na kirab du na tum dopi honorable CM sar pen chenglok pena an officer. Atum ta na cirab du tum dopi. Lasi ahok pet nili lebang so buti syndicate along piniania ta sikai sita endun bawe lapen kevanjila ni ta ni. Ahok lang lo lapen nili long ta rada tum komplain na kele jone si nili la so mu bang kabirti ko so ko information ke ani pasi nili ke pini kehan chok ala bipari tum ha lapen George Timung ngophan hamai no KSA General Secretary punah rang sida hanse nang ligente hamai no lahai bhuti syndicate tiklemi pantong BJP dun na jazuna ko bhuti syndicate duni pantong tiklemi pantong nali
what to say, BJP gitu mah, jangan pan. Lapen nili jong si, hamai no belum nanti, hamai no general secretary belum teh, lakat itu an, borlong itu an, lai kanan itu, dak borlong itu an itu ke hamai no general secretary mu, starting from Gandhiram Timu, patching lock, dak lai no nari itu, lalu itu ke an, ton hamai no lo. This is my point. Lapen Karbi hijan alam mari, lata ke karbi bola mari, kicu long ke lawi hormu communities hormu lo ke karbi non karbi alam mari. Lapen niling arlo alam nilinang kita cutan lagi. Je non monopoly bola, ala ador bola. De ador ke kupilo. Jio dhan hormu nang itu cini lah. Jio dhan aprang ke cengya ke joy di non apik ke nama sul thur lo mati litung kanda asistem lah mati latu monopoli claim de lapen lasu asistem ka ke non ke ador ke cengkel pula stame monopoli po lape syndicate system pun ami thang se ador pop support mi thang se ador pokong nili tong ta professor level tu niji po jilpi tu ke bang assistant professor manthai lo nili ta ajak sini tu macam jordi dulu advice tu enun nili lahoy syndicate bang nili ning dok de lan lapen